Ćao ljudi. Evo nas u nekom drugačijem klipu. Danas ću vam pokazati kako snimati. Kako snimiti klip, izeditovati ga i izbaciti na YouTube. Pa možemo da počnemo. Sve što trebate jeste da skinete. Čekajte minut. Evo vam opet ljudi. Sve što trebate u Play prodavnici skinete Mobizen, ukucate ovako i ovako skinete. Ovo može se sramiti. Znači, kad vi, na primjer, evo, ja sam počeo snimati klip, evo, vidite. Vi pritisnete na ovo, kako vam pokažem. Vi ćete se ovo čitava, tu pritisnete. I počet će vam snimati. A hoćete da isečete klip, samo pritisnete. Znači evo, vidite što malo sečem klip. A hoćete isečeti klip, pritisnete na ove dvije crte. Ako hoćete da završite klip, pritisnete ovo da se očitava. I to završite. I izaći vam ovdje, evo vidite, to će vam izaći snimati. Uđete u vaše slike, Google slike, uđete u galeriju, bilo ovdje, uđete u albumi, znači uđite to. I uđite ovdje, znači ovdje su vam video snimci, evo Mobizen piše, uđite tu. Ja sam, i pritisnite na taj klip tu, pritisnite ga. Znači pritisnite ga. Vidite ovo, znači evo, ste vidjeli, to. Na to uđite, znači na ovo. Uđite na to. I ovdje na YouTube, evo vidite, YouTube. Znači kliknete tu, kliknete. Sačekajte vam se čita. Čekate. I ovdje kucate kako će da zove klip. Znači, ja sam ovaj klip, evo, zaključio. Ljudi, evo. Znači, ući vam ovako. I vi ovdje ukucate naslov, kucate ukucate što hoćete. I ovdje opis. Znači, sad ćete pišati, evo i to ukucate, stavite neki link. I kad se to sve završi, uđete na, vidite ovo, evo. To kao neka ovdje. Uđete. Kao dodajete neku muziku, nemam pojma ni ja. Znači tu uđete. I tu dodajete koju hoćete muziku. Znači kad dodate, ovako pritisnete na nju. Pritisnete na ovaj plus. Ovdje namještate kvalitet. Vidite. I da, kad ste to se završili, pritisnite ovdje. Vidite kao otpremi se. Znači tu pritisnite, ja neću ovdje pritisniti da završim da izbacim. Tu pritisnite. I to je cijelo proces. Ako vam se video klip, like, share i subscribe. I se vidimo u sljedećem. Ćao.